Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu watukufu wa jamalifu wa Komor. Hoji mlifu hanyu. Ranyi mko uranza, rema kaliboshi, rema pirati, wakufanya ze montaji, rewanwa alfarji. Wakufanya ze montaji, ukangarizina, ungarfanyo jaure makaseti, ikawa jantika chaque fois. Wadeye wavumbue warikaze majina salamu nono hanyu inshallah. Wa alaykum salam Yasmina Humadi. Partagez le direct. Haukaya rimwambia niko siku leo ngajoja rimwambia ni uzadirlonu. Ikao uzadirlonu inde message raifanya juzi. Ikao usiku leo kartsu hamba message zanyu meni shagarambao ze réponse razihunra haruma ze message razifanya mfumo wabira na mjie mpartage henu jonjawane na partage message ili johamba ze faida ikao do razihunra nese kabuli ikao do razihunra upande wa ze message razifanya mfumo wabira. Wa alaykum salam Mamadou Aï. Wa alaykum salam Bahia Abdou. Partagez le direct, partagez le direct. Wanadamu pia wanjie. Wa alaykum salam Mama Kauthar Saïd. Mana Kauthar Saïd. Partagez le direct. Ni masama njaya s'il vous plaît. Nam partagez message. Parce que ntina ujua wandisa makalima ya wanduka watsuti mwata 20. Na minga mina bezo wanadamu pia wanjie. Waishie haukaya usiku leo garamba wezanyu meni razunga mfumo sha owanrikao waulinda rambaze message za ha waona kazaji na beze message za utsiwambia kale ontsina uzamba leonga mambo izora hunda harmo mfumo. Oui, bonjour ma sœur Samira. Partagez le direct. Watukufu wa jamalifu Mwenyezi Mungu na jaili ya uka omahalani kao mlio mjuha nganyuanono hohanza Rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ya jaili haini ulumwade, Mwenyezi Mungu ambe unono, Mwenyezi Mungu arjaili kwa wanadamu wa uhoma hon duniani, hohanza Rabbal alamin, shaze salamu rizinika o wanadamu rowayi, rowema, rwakouranza, rwatsoranza, rwabushiri ya heri hohanza Rabbal alamin. Wa alaykum salam Bahia Abdul Kadir. Watukufu wa jamalifu ngaraniso mesaji wasangu wa joudunga wakatika ungarjo utimizi. Wasangu wa joudunga haruma haber za Komor. Sha watukufu usiku mfumo wabira alifanya message. Wa alaykum salam Azaz Dias ya mwana mshahatu ikao mwana mshahatu mwana shiwatu mwana hatu ikao ngena mahakume na miraru hende na utlawa uhao yefomotsi leo garambao mfumo na 2 jours rango usiku yemoto uo ya laoda hon yabo garambao leo nsushenda alhamdulillah heze baraka za mguna mtume rihundu response Mwenyezi Mungu harnika kabul zedu wa maziomba. Wa alaykum salam kwa simama. Watukufu wa jamalifu yode message joka uone sar detaye rongoze o wanadamu tipia soso dalonu wana wanwa mara. Ye message ya bili o la mwana mshahatu ikawa mjomba hahe hatowe mrumshe. Hodani hahansi imwana mshahe ikao imwana mshahe wo haja haviza ya msomo ola mjombahe kaja mwenjeziza wala kaja mdungia ili ya dungo msomo wisha ina Isa alaykum salam sha mjombaha muhansi karsujua ezaka ufanyishi hanezaka urendesha mjombaha towe mrumshe hodani hakansi harmwenyu badeni mwana mshwahe rihundu jawabu la nyumeni ikao ye mwanamshe hajihundu hareveye he message rayamba alhamdulillah ila juzide rayamba e mwanamshe haishia abasar zambao hata wa mjomba alhamdulillah.
alhamdulillah garjo jar détaillé zinde ze messages zila zaju zila honga réponse garjo jajiri zambe détaillé nana message iyararu urjokanza riambe ikao yahuwa na shohatu waluma yoti waishuma yoti rijoka ya wadzadzaku wenji wahundu maisha rangu mayoti ujahunu shaizo wanyumeni wazienshi yo izo tulizo wadzadzaku wakauzienshi alepoko wadzadzaku wakanaila mbanu kwamba sitara wakaujwa izo wanzao kwa jaka wela mabal na bal de nuit za msajaja na uvura bange na unamvinyu wadzadzaku sema jale ungo poma gatuja jirwa runguzi mbavi watukufu wa jamalif rahane jaja haruma yesuije yahem na mwana haunga mnjo haruma yesuije yahem na mwana haukanyoti pia haini mruge na nyora na rilensi yesuije yahem na mwana wa Teresa ikao abasar zamba uraba alhamdulillah nyezi mgarnika kabuli ye mwanange na muo shangar juja jiru detayi wana quelques trucs ikao ngar lao muye daula ya Faransa la jojar détaillé rahare jaja na détaillé et sujet yo ngar jamba bi harmona chatwa le mayoti wana chatum le mayoti actuellement gabo technologie gabo mbangu komba technologie et kanaba technologie izo balia pia wonva wa informatique ubalia ye connexion ibalia tout ce qu'il faut oui messenger oui Facebook oui imo oui WhatsApp oui Snapchat oui Instagram wadzadzatu alepoku wajama yoto wajatsa hemaisha owinju haongo uhunu manga wazayo wanaha wajangwa uhunu Faransa owinju wa consuls za visa hao owajanyumeni la plupart ya hao wafanya obataani ikao memu wakati watu owinju kwa tufunga gwenda mobalini owinju kwa tufunga gwa monziani ngwa jitsa hao na singa joka hini ala wa Komor yala wangazi jaunzwani haumali ya jama yotongwa tujetsa maisha izwa kauzijwa li wadzadza hatu shema jaleo ye maisha seraru wako ufikiri mzirengo na bali na mudomu nji nyumeni banu omwezirabi rafanya message ya message ikao raifanya ya husu mwanamsho hatu ikao hakayuhu mayoti yarenge manyanya ujaihu mayoti ajatsa heunono waleikumu sama na bahati maswa harenge yemanyanya mhuwahe ujaiho mayoti nyoti pia gamweshele yao walaikum salam sima wa herinami ike message liamba abantu horenge manyanya yende hula na manyanya ikao yalona problemu ya kaseri lebele hamrenge yende yatsahe unono mayoti hende hamhati finalement hamtoa hondani hamambia we ukaya witro hamambia ukaya juha wende wa tsahe denyuba inunga mlivo kena ukiritsula lawa kaja kana tamba pite tsoka yonsi ya ukawide mwanyanya mhuwahi wambaba mzima mzaze mzima ngemmadi ngeharumatambu ngusufre wi walaikum salam na Fatima Ibrahima ngusufre sivia za salamu zanyu nyoti pia hasiabo gamwishila ndo message katsiamba hatoe mwanyanya hondani hatoe mhuwahi hondani hamabia roha wende balini roha wende badeni roha uzungulie ili wende wafanye utsahe jeni nsahao hadi wazaukaya yemhuwahe haja hauwade yalonuo hele dele badage na kasir walaikum salam Saidi Sara hadi wazake mhuwahe hala wangazija hujamayo tiasibabu dele bele golila wa uvundo la menye ha ya jetsa heunono siababa no message ye mwanamsha wo hatomhuwahe zabari hamtomhuwahe masihu hamambia roha wende watapili wajitsahe roha wende watsahe mapesa ujamadeli nsahao hadi wazaze douleur zamrulu madele beli ulona kaser ye mwanamsha la hende haulawa hatabishiwa monzanini mabandu shalhamdulillah ya rengwa ni mkomoli mzadzwa irdara sadi ya mrenga ye mzadzola ya muhatsi vale ya mwangali yao walaikum salam Hadija Ahmed Abdu watukufu wa Komor garjol njembabi mva mayoti hako wadzadzako wenji la plupart ha wabiru mayoti wajahunu wakaujwa isho watsahao wakaujwa isho waroshea hako wadzadza hatu kajaka wisha mbizao shamuhenda hula
wakaoda watsahe maisha wakautsaha maisha rikaujwe maisha kauyatsa wakautsaha wana wakautsaha wafondevi wafanya zevi zao alhamdulillah wa wasuli hunu manga winji wao wasaya ngoma yote gonata arudi zao wasanga ngoma yote atagonaza nyumba zao wakonsulse zevi zao ye majalode yanzojiru warongoze haukanga mlidina bebano haina mwanamshe mlwa mararu loma yote haruma 90% owenji wafanya umbandu kwamba ususu na ubandi ikao kanga mtueshele ya naiti pano haba message ya mwanamsho hatu ikao hende mayote nyumeni ikanga mumjuo haka mayote wafanya video ya uchamfu ye video yefanywa haruma meli eyaka meli ya stari yenda mayote kwamba awilo logomba bamweshileo pia ika awilo logomba habalema haka ufeta anniversaire yae haka simayoti habalia wanasho hatu wa komori hula mayoti wende hula wonsi pia haka wakauhelwa wao wajiba ya wanasho hatu wakaudoji filme baada mwafanywa uchafu tizamba banuga mweshileo pia izo zijili tsundai 2022 2021 homu season izo zijili mayoti wawamba si wa maori no wa maori kwa jahia na tabia madizo wanashua maori kwa jahia na uchamfu kajos butiri zambi oui mon frère Alianza la manguni wanashua maori kwa jahia na tabia bihamadizo yuho mayoti gojo tsamana mse maori amba haja faransa gena mna ani gena tabia tsaila sha maori no bonjour maisha impossible wanashomaro kwa jahia na uchafu ikaugaru wanashatu wa ufanyao ihuma yote rizamba vanu upande wa awilo nyoti pianga mweshele yao ya ukaya wanashwa komori nusia hao si wasangaru wajua wodo wapiblie wao harumaza snapu zao baanda ngwao haruma ngwaudona haristari haruma meli ihuma yote wakaudofanya zina na ujifilme wapiblia mprive harumaza snapu zao rizamba vanu nga mweshele yao wala si à l'époque nyumeni 2021 izuwa dzadzatu nanasho hatu gajaparo zieshi izuwa dzadzatu walohunu ulaya owarizaya kwa jaka ufanyaza nongo izwe majalode mzifanyao ye generation ya rangu 2013 au 2010 si 2010 e generation ya 2015 huja na tsohamba mloma yoti wanasho hatu gampua uma oui mwanama munira dam sigampua uma haukame mituramu mjospiti na be haina mrwa mara mgazi jamzwani mumwali ikao ya henda mayoti owunjo hao gondo tsa maisha shanga johelwa ya tsao garjo helwa ya hunrao haukaya wumbujola wangazija wode mayoti hoti faransa zitwabia izo kazjaya wende mayoti anzondo ajitsahe yabongo tsamba banu eberjewa iwa eberjewa gojoka utsahamru ili umdo saidilana gojoka utsahamru ili udoka za mapisa gojo tsahamru yabo izo gojo heda maze badeni gojo heda maze bad de je sais pas quoi ili wende wajitsai wanashatu wenji lijua ka owunji wa hao go hamaze badeni ngwale wao go paumwa na natsumu kwa tufunga karujamba pia shanga joka ya hainienda mayoti wongondo mfia aniende ya tsungi ni ahunre maisha sha owadzaza hatu helu wakau yesu de hedi nyima jaleo mwenshiyo nyima jaleo nga mwa exagereo ba mwisha ukaya ngabwana washe rangu wa ujifilme wafanyao wehenda maze badeni wadofanya video roona wajitatuwe na haina mwanamshe da mabadeni dezolele kalima lobandi haina mwanamshi ya tsulolwa yenda badeni ilo bandi ngabo tafauti ya hele kalima bandi woti susu woti bandi lo bandi abogarma bya ni nywana shohako mloma yoti ikaonga mtsunga omunde maisha na mtsunge haubue maatu na mtsunge hasita na mtsunge mjesho mtsunga usho mtao wakabansi kartima jundu wadzadzahani walohunu wamzani waoheli wakamayo wakaujuheli wajitao
wakajwe wajitsa hao nido na tahale masu ya jonjia mvewa na menijipu mvaye tout ce qu'il faut mwende hamaze badeni mwende owinji 90% ma 100% gamlewa ngamvura obange gamnon vinyo jonga choma biani henyu juka ho yanyongana heye henyu juka unja masera na he masera shade realite au karma biani ze exemplaires za hemdu ya rengi manyanya ujai ho ulo mwade ili ya jarma traitement yakana problem lebele yakana problem ya wade na wono ka mto manyanya mwa ukaya juha wende wajitsa kena ukirutsola lawa mimi gamtoro mabesta mama ngamtsongo zungulia si wajili nyumba wa hujangwa nzo ulale na ula manyanya ya mrenga ya jahu le nafanya treatment ulona kaseri lebele hamtoa ndani hambaenda wajitsa abasanzabe mwanamshige mala hunwajina baada hamtoa masi yede banda kaza jelibiru kwa nasho hatumlo mayoti izo mfanya ongarziwo nao owamenya wa mayoti tsili wa maoro kwa jajo menyesha hao ni wangazi jawa nasho hatu asosoda nyondo mararo gamenya wakanyangani na ofisi difu na uchafu mfanya wa mayoti na mbunguze hoso kanga gabu mahala ni special ngweshiye mwana Adam Sigwambo eza hesa medihuone za hesa mdi yabira njaone samdi njaona yabwe mwana mangu nko mjini ufisidifu uchamfu ngide magamizo maore ya wandu hakona shatu wa maore kwa dufanya msajaja arme maore ya hao wakufanya msajaja dasi kamnaunda mungu mwanamshi maore hakansi havaya mafiti hau havaya shibatani heda himigoda mabadeni zekuwe pia ngizo za ujita zepue ngizo pia za ujita mayoti ngizo mayoti itoti mpaka mdenda do jania hau yede ya lewe gamlewe nentira mbwezo njoka ufanya gamvuro bange nvenye nentira mbwezo njoka urendo yana tuifu utsamaisha tsidehili ya umaisha kina haramu da yomtsahao aukai hanindu ajojo arajoba simbe daba ko bamzaza endaba ko hao ya lime endaba ko hao ya jisakrifie sheka ipasa mre baki mayote ya tsuhengu ya pwema ya jisadis ketina hata mradi wanashohangu aukanyi majale o generation humani hamamjia virusu onyitwani kanga mwambila onyikanza mweleu nyuna mabala gamrogozi wao wanashwangu mloma yote gamu exagero unusu ya hanyu hauka wenju hanyu mrende hawa levi wenju hanyu kamtuji respekte wenju hanyu emasi ukamtulala na mjiste buwa jazatu wakai hori kwa jaka upama oui monsieur Ali Taufik kwa jaka upama wazazatu wajahunu pia wazao wanasho hatu wazayo wanyanyasi wazao wanasho watu wazayo mabani hatu wauhunu ngarona heli wanshio kwa gwanshio nro kawajaka ubatani no uchafu jiro mayeti lafugari mbenyu wanasho hatu gajoka kamna uparo juelewa kamna welewa ukaya hizo madunga mdungu fikirambi uwa na washo waka ujifilme banda ngwa helwao harume meli odwa jipublier sur Snap odwa jitambaza sur Snap shakwa ja filmewa o wanaume wa wajiba ya mafrika no wanasho hatu wajibe no wajuao renshida sina umiramizima riabe messagio wo odwa jale wo odwa janyumeni abogaruma biaona na mjime fiengo ni mwendo mo balini hanienda balini ngamgudi nzambe haina mwanamshe mkomori enda badenu mwa mararu lobandi gamjo zamba lo bandi na banu bandi tide ufanya zina tukakabo zina non bandi doit je m'en fous je vais aller là où je vais je vais faire ce que j'en ai envie ya latif o aloma ore tsawangwa ya bongwa zambao o aloma ore tsawangwa ya bongwa zambao yefomonsi haria juzi wajiri msajaja eske wadu wanashwa mayoti impossible hakuwa nashwa mayoti wa massage owandu wa mararu wa mayoti wa massage kamna wa una harmaze bad de merde hizo
kamna wana maze bad de phantom hizo shaga mjo waona ngwao harumaze ze wada zao ngwao harumaze manzaraka zao ngwao molikoli hawa pashia wa jamanga yezitso ukili bwana shohangu kaipasa jo urende ubakianga baden ukejuma ufanya batani na uchamfu rejei komor obasimbi rejei yohanyu bamungu jojo adunge uchamfu ya hobole zambani yanga mizizo zambani yake kashida hunra mwana maudu yake kashida hunra mwana maudu wanasho hangu imesajinu ya hanyu ni mloi homa yote wanasho hangu wangazija haswa nyezi muna rupwene sharishahan haukanga jokanga walo tranquili ngabo walo wema ngabo wajwa sho watao shanga watojwa sho watao ngabo watojwa sho watao isha wahanti plaisir mvinyo bange wajuhende waele wende wazine yemasihu wani kwa 50 euro maudu mluka tsuelewa owade ne ko 50 joka ujilio mruombani augari mabia unukaya rilemewa na sigari mabia netumutio gabandu special atodo filme no mondiani gabandu special atodo fanya ni mafoto amaze bad denu haukaya ze bad denu nyikamzia nyihwenda kamtina usiku watumu ututo watumu yemasi huyo njaga mtongo ula wa modani la prepare hanyu gasina wanadamu special wakanti waje wa atam logo message ya mwana mavano gamine mwana mawenge mayoti habate samedi ya juzi hala watsozi yema na habala watsozi hingri de samedi ya juzi dizo yaona oana shwahi dizo yaona ona shwahi wa komori watu ujirespekte watu ujisikinia watu ujitaha si objectif ya hao muhimu hao wende balini wende hawazi walewe wavulele bangela hao wakiamaze badeni kwa tuji kontrole na bala mrugondo hawazi wenji gwando hata wajundo gwa ani kwa tuji wafanya wamaze badizo nyezi muna ponesha rishana shagari mambiaone garjoka na wandu speciali homa yote wado filmu wanasho hatu heiketsu muija wafanya uchamfu wallahi kana lumbani nafasi na mstehi na mjistehi na mstehi personality hani na mstehi omwendo wa hani na mfikiru wadzazatu wakama yotu bawa kama massage wadzazatu wakama yotu wakauja shuwata hao wadzazatu wakama yotu kwa jaka hamandani chani mjale onga nina se telefoni mnungu fo zembingu filme na balange balini ala tuf na balange balini anikamtujijua na bala kutiwa we shahitwa shaho hu mélange alcool harmo esprit kutujwa zo urendo ao wanasho hatu na mjiste hinyira au ngasi klasi ngabo wajuha magaba gebea ngabo wajuha watowema ngabo wajoka wema shagaru mambia oninyira hamatsune mbamvinyo ni wanasho hatu mloma yote mfanye n'importe quoi hani mruna jipense na pense mzaza hani mruna pense ya zaya mnu hani mruna jipense hani mruna fikire maudu yake hani mnafikira maudu ya hiya latif watukufu wa jamalifu yote kaubila amukhtasar hezi jilo mayot ya ukaya banua menyo mayot haswaswa do wanasho hatu ika wende iho nyumeni hauko wazaza hatu rijua ukaya wakaiwa wakana objectif de maisha no wandu mara la plupart yao yo objectif wa itao wifunji Muhammad mze Sheikh objectif wa itao kwa tufikiri maisha winjwa hao plaisir vinyo wanu wende mobalini setu shwata zatu wende wakaufikiria mjufanya namnaje neni enshi neni lawe hunu nende manga wakaufikiri wende watawandu mababa wawalola wataha majweni wawalola wazayo wana wawabala ujahun yode helo watazatu wakautaimesha hao mayote shani majaleo harisi lanchenga tatouage le chefuba tatouage le bele tatouage bala ha perce le kovu hasiya habitena hunu hareme le zebataniza ezipuliza haribala zilanchenga nguoneso ngarimwambia ni okaya edinani yo uhisa bwana shohangu garjoula wa hunu dunia ni soti pia karnaka ubaki hunu ngarvirao mkana wa jomba hanyu na wazaza hanyu kwa wati
Yemaz o uchanfu fanya o kasuri okaya maudungo jolawa. Kam tu jikontrole, nam jikontrole ba ulisa bwana shohangu mloma yoti. Wakomori, gam nam jikontrole ba ulisa. Gam exagereo, gam puauma, kam tu fikiri asulizani, kam tu fikiri mijani, kam tu fikiri wamzani. Shagam tongo ujuha, mwenda mweze badeni, haukandi hoba jinueze masakre. Gam lewa hawinji, gam fanya uchanfu hawinji, s'il vous plaît. Kam na wona mwanamshe maori azifanye, impossible. Watukufu. Wamna message na kaubira mna mfuraji na kaubira juste na mbiwa na shonge ukairu wakazamba kwamba jumelle bientôt inshallah gajoka na muo yetu munge johuja haina mwanamsha jiranti ya ukaya ngema yoti elle fait ce qu'elle veut wallahi na mnyezi mungu gamjodo pible mafoto yanyu nani kamna ujondo jom pibleni kamna ujondo jomfanye mafoto ihoma yote wakati watsumu wakati kao yabo gamsijinio yensi ya wangu gamsijinio shesi wa shawangu wakati kao wangu kwa jabidi wa bakari mazina wangu wa bakari mauchamfu wakati watsumu haukanitswamba haba sababu ngamu exagero sho wakati watsumu ikawabidi mjirespecte nika mjirespecte wakomori watukufu wajamalifu Natsahu samaha upandi ravirabo Aukaya safi vraiment mal Ezijilio nezafanyishia Rimambia nizura karao na emezi ravira Ya wanasho hatu wele mayuti nyumeni Wakarima bato E bato yu wakayabu wakabuna maafrika Wakabu wa maafrika wajibaze suraya Wanasho hatu wajibeni wanabalangu wafanywa wa uchanfu Wafanywa wa uchanfu ngwa hello na ngwa nga telefone ojifilme bo njia na ulawa wa publie wao ya bo wangu walawa hayani shake na utsunga kakarizamba watukufu wa jamalif gasina uzadi wa hemwana ya kawa ikao leo 9e jour alhamdulillah ye mwana haonea ye mwana haoneha wakati kao rirongo wa rishemeza ye famiahe wabesholo marahaba heze jitihadi nezedu wanadamu wakawapara haina usiku yanza wajumba habari ya hemwana banda hemwana hakaporto dispari yode mana bwatukufu ikao Rikahuja wan. Kabati ze mesaji ridemande o wanrikao. Wakauni da ze mesaji zaha urizambele urambi karna uzaba shangarjwa mauzadi. Rimambia ni kemna mana yatawa juzi haoneha alhamdulillah. Haoneha namu. Shake na utsonga kaka ni monesa na ukanga mumjua. Imana haoneha. O imana wa 13. Shanga sina nongorjo uzaba njuma biani buwazaza hangu. Heza jirie mwana woi karjahunra detaizi nji. Haukao hao kwa jajo dziha, o hao kwa jajomba kwa tsurambia. Walanga bonrongo ikao jojo uziju wakakarmabiani. Gabonongo ikao uziju ujiri na meka tuzambabanu hasitara. Sha izo joko zambabanu zongar zambao ho ukweli ho muswanifu. Emana wenge na 13 Jowana walona ze 13 Na singa jokaya owana wazalo harmwetsinu hau owana wazalihaniha yomayoti hau wazalo harmwetsinu owinjwa hao ngwa hungao liberte total hasibabu de daula Faransa e daula Faransa ngangamizo wana haukaya wohamba ukaya mwana karema wohamba minweri ka violewa minweri kakomelwa na bodo wa violeo owana gwa violeo owana na mnaji idaula Faransa mana wa 13 ekahamba j'en marre de rester chez moi au lieu ya umambia ukaya ngawe mtiki bako hanyu o hanyu gona droit wa hugarde wa uhenda wa mbeha malani hafaye ekaramba faye inumba henrikao wallahi watukufu kabati hata rongozi securizeo she mwana yo ulala wakati yanza hajua katu yanza okanga wazaze wenjo wana hawada mafaye jusqu'à maintenant izela ulezo Faransa wana wangu rohao hata makatu waparo mbila kusabe mwana kajalala mwana wei hatawa esamdile rakanio baada hatawa hasa haonea
haone hana mnaje ye polisi wende wambilo ye fumraru bande mwana kajaoneha riwalidi na réponse hata juzi mshele wajana ye dimanche ya juzi yani ye de dimanche ya nswashinda hauke mwana akawa sameji wende waremeye emzazahe omlango ye polisi wamba wemrukana mzazi hamba wi haba antuka zonjo kwanza nuhambie dokaya ngebidio ujene ndo polisi mzazahe mwana wewe mrikao ulo mzio kokwahe wakayao ye polisi wamba mzazi ukaya nso wewe warenge mzazi wendo polisi na mwishie bwa tukufu ya ukaya ye polisi nuketsulela ketsurengeza ketsufanya tambanungo ikao ya sharia itsuka yonzi na si haringa si Faransa haruma 9 jours manatsuone. Ne m'appelle pas encore, je vais te bloquer si tu m'appelles Babidi. Wakati la mzazi hende hatulamba bandu wala kanti katsuone mwana hende hata haonu wanawashe waili walofukoni wakanti badala haonu wanawashe waili ola mzazi nguzisu yola de mwana hangu ye polisi kwa tumambia yenge bala kwa tumambia watabisha mrumshe mzazahi mwana ula bala hata na bale mwana badala ya 9 jours ya tsuoneha ye polisi wa mparisa ye polisi wa mparisa ila de 9e jour wanda warenga mzaze kwa jauzisa mzaze masuala toka yonti shawende wauzise mwana izo mwana ya hambabizo wazikubali ya latif mzaze katujwa ye mwana hamba Henry eizo ya rongo wa Henry ola mzaze hareje ye dimanche ye fo monte dimanche hata ye lundi mzaze hende wende wambilo ya ukaya ye mwana haho harondolwa ni mramararwa as de 17 ans n'importe quoi na mwishie bwa Kongo ye mwana harondolwa hari ni mru yonga mjomru mba mrondowa wo mrulo na 17 ans haumrulo na 16 ans haruo dia mrondowa uwede mru ya Parisi wadene mwana mshibani haya wa as de 16 ans ou 17 ans ne mwana gena 13 ans wende wabaki ho hata wajirande ho polisi akajom kinshaka wajirande haukaka jasara unga detail ye 9e jour yende ambiye polisi ngwaji ne mana ramba wambiye polisi zingwaji na hindo do ukaya wasiabo wawabeha harume mwana haruma faye eske wo vamana daula ya Faransa mwana mwajama bile mwana weka tsumona ila de 2e jour wabira 9 jours ye mwana ya tsuone ye polisi ya jodawani warenge waparse mwana ula na mwanzanwa finalement uparsa de mwanzanwa warenge mwana wa mbe haruma faye watinata autorisation ya mzaze watu babuse mzaze watu hadisone mzaze shawa babuse mwana izo mwana yafungiana deni mwanzanwa ndizoambie polisi ye polisi wazikubali yudi manajuma banke daula Faransa inke tsule la bwazaza hangu e daula Faransa inke tsulengeza bwazaza hangu inunge menya wana inunge sijini wana inunge ngamiza wana haukaya ikaubidi ye mwana ule izu hambe watu zikubali haukaya mzazi hawambia ukaya mwana huo haoneha na wana shipsi na wana rungo harmo mkoba kokwa ya mwambia ukaya zinu zunrudahu ranga ubedamba zunrudahu kuna ulala unwangu ujulalu hamzaza rango katile mwana ula hajuha kajaona hede hadungu manzani wa he waparisongo waili finalement dombari manzani holo na 17 ula hamrondo nziani nlulo na 17 ajoshita rondo we mwana ndia bakide na hata 9 jours uze daula Faransa kwa tujinika upezwa macho na hikma ya ukaya banungabo banudwa dhulumu wana wanu haukaya wana ngwanzo liberté totale wazaze gamambioni gamjoka komori ngabo masaka shaka uti masakla ma Faransa somo wana
kauti masakira mafaransa usomuana haukaya izonda bo mwana ho Komori yende ya klawo mwana msheda klawo hata mfumo hau mifumo mili gujo samoro nienda baki un seul jour ya rejeyo mjini na hunu wanazolo hunu kawala omalahoni gwatongo ujimenya wao hawao wenda hata wajihunu haukao wanawazalo hunu as de 13 14 15 wongo mazetwani gwajilenda una ankili vanungo jojwa ulaoda honi vanungo jojwa urensi mzazaho vanungo jojwa wende faye vanungo jojwa hunda liberté totale yende helu wanazalo hunu wako partage za fikira wanzima daone wanzani wao yende manajuma benuka ya mlatsuone nziro yeke mwana hede hata hatlawa hajanzia za ufaye kairi wana mduwa sisa Komori wende wabaki Komori rahane mwana hoju hende adungi mabangi hawende adungi wangu domvurise nsi hawende adungi wangu domreme sindanu hawende adungi wangu dadukar mafaye uvomyo msiso wa simbi yende ya lelebwe yende ya rumani malundi yende ya numa jaisima nyaurahano na mkila dibu wazazi haukanga amina maze tabuzilo Komori kabati mnajisa na bimafix uko wana walo Komori wafanya hamada wanu mwana Komori akaona huni dojuru wanduzi jua mwana Komori jamais kana uparoni kwa haki amboka ya utsendo hanyu gujotwa dangare kope wae 2 jours ya reje shahunu Faransa wei hatlawa kartujwe shamklaza hindri shanga mjo ya ukaya désolé ni wazazae shanga mjo ya ukaya wei mana suri andisa shonga haukaya muhandisa shonga désolé le kalima haukaya bande hata wakajaja womga kaujua zenzia hajujua jirejeza endabaki dena mru manzano wa mwanamshe finali mwabatu showaili katsujwa owaili wakawadunga na ndio wakadona wanaume Allahu alam owaili wadunga na wende lahu yena vizuri yo watatana mnaje ihamba la wende lahu finali manzano wa mahakume na Miranda Roma kume na mfukari gwambukaya waiti mrondo wa honziani moto wa 16 17 ngorondo mwanyanyo ho wa 13 udamba ho mrondo wa teki shawai manzano wa fikira nzima wabatani ili walaumu hao winju wazaze wenju wanaho walauma lahoni kwa tsoma lahoni wazaze wenju wana wenju walauma lahoni watsono wazaze hao waluha mazefaye haukayengwa ni jini kao akse koma manada majuka ukubalikeda ula Faransa gerenge zao mwana wa minu eri wambi hao faye watina mzazahi na mbaba manada mudo jukamba ukangwa lilaono na vanwe kama nye polisi denda yotunda haunga bo manadamu watundo ijuhamba yonjima shaboka baka education okwatundie mwana ukaya haro haukajaro shayo roha ngujojo ureje wakati kao hahundule goba kaljabalo kamkaravi yojohunda mwana ke mwana hasa hashiliza mwamsisa Komori la galere baka ili Komori ba Komori ho kana hunda mrembo ya mremesi ndanu ya drogo ba Komori kana hunda mriho yede mrenge ya tsobamba ya maunu Faransa uwana hanyo wenji wana watiti wa 12 13 14 go harmaze metro ngo tsongo kansi wala waziankila sababu sindano go wana washe uwana hanyo wenji wadungu grupu ya wanzani wana washe amadao gwala lao monziani haukaya gwanzwa hunde manu kwamba liberté totale yede manajuma beni boazazi ya ujokane mwana ye maneda utana ma problème gwanzwa hunde liberté totale na bokaja timizi age heajibi hafaye wa usikujo hunde opportunité hunde ata umparise nsise Komori dangare kokwa nsise Komori de galere bahula kena utsomba hende hafuma honziani ya ujoamba izo maneda mnafiki Komori isolation hunu owananyo zensho hunu kasuyeshi Komori kaziti Komori wumdu mnafiki wanzu ya tlie politiki za batani shaizo wanahanyo wazifanyao wadungao wanawashi wanawatiti waniko accès libre wende wajibaki watine mapara wawarengeza mvokeda ula Faransa kwa ja consulte mzaze she mwanaho rimbe hafaye pourquoi zabangi mbe mwanangu faye watina kamni consulte mimzaze zabangi mbe mwanangu faye watina kamni nishawiri mimzaze yabonu joke mwana ne manzani wahe wala parso wazima wende wa invente histoire hauka wanuana mazetwani wanuana ukwamba mazetwani hauka ya mwana wa mzaya mayo tombala ujahuni wabo deja wengi hamashetwani mwana wa mzaya banu wengi hamashetwani s'il s'agit mwanamshi
jelikaga walo tranquille wanyenyekea zero wazaza hangu gamrudini mwambie na mleti keso za kipolitiki batani henu juone mwana ukai mwanangu anzu ya klawe yende faye msise komori ulancha sinema ba hula kana upashia metro ndabaha hula kana uranga bisi ndabaha gola umjini gojo samoroni sha wallahi kuna ushahamba wa hakanti mbabaha nuge jumotso vula bange Boishio mwana mshangu nazra kwamba tulamu izo zili para wami maore halilo kama huleo na mkeravi ni wazaza hangu mlono wana mafantom wamenye hazankili wanzwati bakoma lahoni wanzo liberté totale na ukwatina age kwa jatimizi age au lieu geda ula faransa waonea ukaya mwana wenge na 10 ans mwana wenge na 11 ans mwana wenge na 13 ans mwana wenge na 14 ans non kutina de honda foyer bakida one mapara haukaya foyer y a pas d'éducation kabati éducation harma foyer haukaya gobe ho wana mafaye shahata likoni kwa tsweda normal ngwa umwanziani kwa sunguli yao ngwa udono wanzani wao wakati ngwa nzujua rantro ofaye wajua lale wahundua baliliwa wakati ngwa ndua lala mwanziani wakati ngwa ndua lala mwanziani eske da ula faransa ngelela haunge menya eske wanu wanadamu ikao bahiyedi hata mzaze hula emana yaka hantiwa banda hatola huni yakaya hede hulangu demande polisi kwa tsumambia none doseyo kaitihun wakar tsujua na vale manange vala abojo kama mbia nukaya mzazahi mwanawe hambeshani marahaba bwa komoro nwandu ikao mkawomba zedua na nyuma kaumpara haumambia haujua mbabarehe mwanawe ye mwana haoneha shawando wana mazetwani gamjuzamba baiko haukazi na uwajibia ye mwana haoneha alhamdulillah Nyezi Mungu amvukisha ye mwana baada hajanamu shawando wana mazetwani haukawe nama na shetwani haoneha shaha demande ya hafaye haoneha shahidi surenda kazi wa mzayan labo haoneha shahidi hamba ngozan labo yabo imana shetwani gamrudi nabe wimna mwana shetwani ekamdu haundu namna na mbehe komoro yende abaki komoro bakairi hula rana hunu kairi komoro rana hunu umati ula ngujo galere ngujo elewa sai kairi adunge mwana memkomo likomori beki gaza timizi age yende ya mtimizi rana udunga mwana memuhidi hunu haumjeni ajomwa kakabjimala nikaudu ya mvuriza kairodo mwanti komori rijoka ya katsuone hahula komori guzungulio harmengazija badangazija yontiti shahula komori hedi bana jovurizwa ngujone ya hunu faransa yeka adungu mshenzi yeka adungu mwanada mutsondasi bomjazi gujujumana na jomvuriza kuna ujua kuna ujua ya bobo wazaza hangu na mdorenga wananuhusi wanu désolé wana mazetwani wanu mdoa sisa komori wanda ugalere na mdoa sisa komori uchijure nge mwana wunu ke mwana hashonje ye mwana kasuba koda honi ye mwana ngonzo ya roho ye mwana j'en ai marre de rester à la maison je vais partir ewa tu vas partir jikalme bomzazi bomwana ha abano ibidile de vacances haibidi jande waone koko umbalie umsise ujeza riwone kangu joju hapa shie metro yaro Saïd Inès ne me cherchez pas ikaramba mwana chaque na utsonga kakarwa corrige ye mwana ola rishemeza rimone ufabatana mjo bloke rifanya robe Mwenyezi Mungu rimono rijua uke mwana kajafa ngenamu alhamdulillah c'est l'importance mon frère ou ma soeur c'est l'importance haone ezajirin ye mwana abe hofaye yabo kabe hofaye yabo mwana hedege contre no wamzaya shauka hanza juzirire ye mwana ari msijini nabo katsujwa rogo yarenda rimdeye mwana mrumo beladwa shekaraba goma zetwani oui owenji goma zetona mwansi ya faransa shabanda kajatimizi age rabeyeje shaba sarangu yabe hofaye yabo nge contre no wamzaya
sawa upia na shwangu kwa onesa kazi wa para za ngozo zonse pia. So ye mwana mshongo ba ukayo wanahe hawa sisi komori wende wa galere wareje wa kawaidi warejezwa waboni. Yabuna mdoli wando hukana baraka ya ukaya owana ngwa mazetwani wala tidawa nudasisha owinjwa hao wazaze wenjwa na hao walumufaye kwa tubutu warongoa haribala ngwa jopara naibu kamundu namna mawasisa oda warmanele dundi wanema jesimanira kawyano wagalere walankahe ojwa botasi kona ula petit déjeuner ngwa jole shahula shahema si botasi hata waelewa njiankili shahaini mzazi ye mwana ya joka deja hasandi so papaya ye mwana deja hasandi so tlawa ye mwana sanja fikirabi humatsar mtsa faransa bahari ya manga wallahi bo mzazi kutwanze mwana huo na wekansi bagojo njia vese jimotswamba nsumona ebangedahu ebanu hatlawa au kama na disotlawa âge de 13 ans yes zata 18 ans wokuna mona ukai we deja gujoka dele drogo ule ule mzunguza haini mzazi ulona mahaba ni mwana ekahurambwa ke mwana handisa wanamira hakutsuwa elewa msise yendo mjini ya sekomoli yende ya sufre haukaya hula kaiti ya madamu huno wanakwa na usufre haukaya ngujoda he manzano wahe ngujohula ngujoda he ya he kopini wahe ngujohula ngujoda he kope wahe ngujohula haina vani ya joheda ngujohula shahula kanahula ya hula ngujobona hunu ngena zelezo eka ngujohunda mbahindu yale ngujohunda ula mbahindu ya kovura ya vura ya latif wazazi na mrenti owana wanu pia mwakorishi mwatowe ekauramba kema nani sobadili ida ula faransa ida ula ya peu manga bangasi ngarlibo mshahara wa 1200 euro nabo bobila mfumo kutsu yaona ngo ulo sevre ngo do la pitani etamamru mwana owana eda ula faransa kwa fanya ngo waliba o karjaharaya ngo atuneo mapesa karjaharaya o mlelo walilao nai haukaya mzazo reme mwanaho ye mwana ngena droit yabe ngondo zahe ha ngondo harmafaye ya latif ya o malezi watukufu ngamjor mesuji yabili dokaya ye famiahe wambeshani marahaba shadokaya ye mnamwana haone hana manzani wahe na mangale manzani wahe ikao hende ngwambokaya ye polisi wai hamrondoa ondo uzime anu polisi wanu majiru hari manzani wahe mrwa mararu wa âge de 16 à 17 ans uo de arondo wa âge de 13 ans bakide na hato 9 jours yede le polisi wakubali yabo polisi wakubali zola ya hamba ya ukaya c'est vrai vanu bomzaze ye motolari harondo mwana ebanu hamrondo hamwansata 9 jours 9 jours ye polisi kwa jajilande kontika wanu watoto waili wanzu wajangamize hawa depenser wanzu liberté totale shadizo wakubali wabi hafaye bahari wala hamrondo na wede manzani wahe nyezi munarpone shari urondo wa moto baniha 13 à 16 à 17 ans godo wakeda wena ndahu hata 9 jours hata 9 jours izo ndise dawla ya faransa wahamba wambia mzazi haba ni mwanaho harondolo ni mwanzani wa heula ni mwanamshiro e mwanamshendo wodolo na 25 ans e wodolo na 30 ans e wodolo na 40 ans e wodolo na 55 engena quel âge à 16 ans 17 ans ya latif da de policiers hunu polisimbi za ukaye mwana wei harondolo ni mwanzani panda 9 jours wende watsatsa ya ndani shaka tumrejeza ya mwana ujue Marseille kwa ngujue Marseille Nyezi Mungu nanike usubiri fuaza za tuanza Nyezi Mungu Nyezi Mungu ajaniye mdoelewa ukawa na wanu ho wasove ekahuramba kemro mara wakati mwana mme emro mara rungunjio shonga katsuelewa haukaya owana wanu kwa demo likoli wodo partager wodo hadisi wazima en tout cas t'as le droit maintenant t'as 13 ans si tu veux tu peux sortir chez toi hein. Il y a 2 foyers, tu peux aller tranquille, tu peux rester là-bas. Si ta maman te casse les culs, tu peux dire à ta mère, laisse-moi tranquille, ou tu peux aller appeler, ou tu peux sortir chez toi, et après on va te ramener au foyer. Yendelo wana wanu, wanjashonga, wako kamolikoli, wako partage, daunu wanzani, vanu, na voilà déjà, hasandi samna msajaja. C'est comme ça. Shamnyezi Mungu na waniki zankle,
ya warengeze hikma wadojua ya pas très important dans ce bas monde plus que nos mamans. Kabati mru ulo très important wana mafantomu rahanu wa jadzahani. Une amie, il est pas très important. Ton ami, ta copine, il est pas très important plus que ta mère qui t'a mis au monde. Ton copain, il est pas très important plus que ta mère qui t'a mis au monde. Yalatif, mets ça dans votre tête. Les femmes de 12 à 13 à 14 à 15 à 16 ans jusqu'à 17 ans. Si tu as sorti chez toi pour aller dans un foyer, tu vas détruire la vie de ta mère qui t'a mis au monde. Tu vas détruire ta vie toi-même. Faut pas penser une amie, une copine, parce que tu vas faire n'importe quoi avec pour oublier ta maman. C'est à cause de ta mère que tu vas aller au paradis. Parce que Dieu nous a dit, le paradis, il est au-dessus des pieds de nos mamans. Là, tu as 12 ans, tu as 13 ans, tu te penses que vraiment tu es déjà adulte, alors que tu es gamine. S'il vous plaît, passez un peu à nos mamans qui nous a mis au monde, qui nous a éduqués, qui nous a gâtés depuis qu'on a déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois. Depuis que tu n'as pas encore commencé de ne pas mettre le couche. Ou tu es en train de mettre le couche jusqu'à l'âge de 10 ans que tu ne mets pas le couche. Tu viens avoir une idée de sortir chez toi à cause d'une amie. Parce que tu veux avoir une liberté totale. Liberté totale. Pour aller faire ce que tu veux, alors il y aura conséquences ce jour. Juste pour oublier ta mère. Juste oublier ta mère. Désolé. En tout cas, ima parahimne mwanawai, wabeshela marahaba, nyuandrikao mwakao wapara, haujomba habari za himwana, yemwanange na muo, yemwana kajafa, yemwana basara zamba baikwa nabia utsambe kangefaye, gamridi nzambe ngefaye, hako wanaba nzambe ke mwana ngefaye, yemwana ngefaye, watinata consultation ya hifamia, chez daula Faransa, warenge izwe mwana yahanda, wambea faye, kwa jaona ye 9 jours, yemwana ka absent, yatuka woneha, kwa jaona kanal muzi sebe mwana wengu wamza junge akselib, shende heli ya hao, warango wana nika akselib. Ezabili, uzade, wahimwana mshohatu ikawe mesajiri yamba juzi, ukamjomba hae, hatowaye mrumshahe, ili ya kelentize emwana mwana mshohahe, ikao haonokaya weide ulo favorable, weide ulo muhimu rane mrumshahangu na wana, wakati ikao, yemwana uo, hawe mwana mshohatu uo wa age de 26 ans, wende wanrao mena watsahendola mjomba haraya, ne mwana mshohatu uo mlia jahunu ha inscription, shambaba ay mjomba hae, hamenyelea ola mwana kaja suivo msomo, shahamrengena banya kahoda ya mbali ye sinema ya mbali yo malani pia ya mbali ye, haina banu yaenda mjomba ka mbali ya, shemru msheka na uparo jorenga, uhakikifu ka paro mwana yo mkomea, hau haparo mwana ufanya ngotsundizo. No, emru msheka ja toa ushahidi hamandu. Rijari zamba rizilani ye message, Mwenyezi Mungu arnika kabul alhamdulillah. Ye kabuli hinga. Abasari zambao, il a juzi le 3e jour. Il a juzi le 3e jour. Léo mardi, il a des dimanches de l'enfant message. Ola mromara ruhakla wa mjomba. E hamkla wachi. Hadungana de na mjomba wamba kwa ndu wafanye kursu. Na bala hapara mrumu mjini edi ya mrengi. Wende wasingu wafanye kursu. Banda wanjia haruma. Wanjia lidal. Wanjia bala. Wajamru bala hajarenge mromara rola. Mjomba hazungulia bala hata. Mjomba basar zamba ugumparu katsumpalis. Ola mromararu. Hari par hamba turam. Gamtsaho mama hangu. Swamaha. Uweikao ya kadena mjomba hangu. Ya juha endaza. Gamumtsaho samaha ni mambe ukaya. Tira konese erol. Batisha izo wa hamba bo turam.
gamtsaho mzaza hangu loko mwene fami hangu samaha tirekonese erori baada izokoli mjomba hangu yafanya c'est pas normal aba sarzaba utilawa ihontiyo alhamdulillah alhamdulillah rishukuri ya Mwenyezi Mungu haukaya izoramba o ngaruhungao faida neze ngaruhungao ze solution nantuka kajanika detail ya ukamjomba ka umrenga ha mjomba ka ufanya avance izo kajanika ze detail shomu mwana bamide mwana mshaola wakaunivumbu wa damina mjomba hangu abasar zamba utitla wa mjomba hangu wakamru hajanrenge kadara fanye course lidal wakati rahedar fanye course yemru hajabu hanrenge abahangami bien sécurisé njotsaha emru misham mjomba hangu yansami alhamdulillah alhamdulillah yabobo mwana mshahatu Mwenyezi Mungu gujohunika baraka wa jemrumme waziona maji ya hulole haukaya hurekonese haukaya mjombaho ye kalboshi katuhufikiria maisha ito timbi haukawe mramararu waja kaubidi je usome wajaha inscription ikaubidi mjomba ya hubalie ikahubidi mjomba ya hupursuive wende likoli wende wa consulte ukausahuja ya likoli ya hulenga ukontinyeze omsomo mjomba kaja hukontinye kaja hudunga waja wanroume waja wahulele mjomba hara nabo kutsonda likoli harma naume watimizwa raro mjini hanyu na wanaume wajeni bahata waja maore yanzia hulole mjomba hara mjomba sakrifie mrumshi hamtonda niende za bahari hamba ukaya no c'est pas normal msuelewa vango ndongo zonai golongo liwanzao waja na ume wenjibanu waje wa hulole ani wajalole mwana woi uharaya efasira banu mjomba mwambia fute mwa la paix roha wendezao baga mtsawo mwana mshohangu nabo wazaza no ne famia wapara mjomba mwambia mjomba ukaya towe mro mararu odahoni hodani hobanda waja mruji amlole kuani kutuzi kubali mtowe ende akibaki varajina mjomba towe mro mishe alhamdulillah heze juhudi za Mwenyezi Mungu Jabbar baada harinika taufiki harambe makalima riyamba hasababu ya Mwenyezi Mungu harinika taufiki ola mwana haishia hajuha hauke message raya mbarambia mwana ukaya la ni shetani juha utrawe harimambia mjomba yeshelea mzaza wana hobo mjomba na hizo kazi rendo wa uchanfu alhamdulillah wale mjomba kajaisha she mwana haishia shapo Mwenyezi Mungu ujohubarikisha bomromara bomwana mshahan Mwenyezi Mungu ahubule maisha mema duniani nana akhira mrombewon banda hurekonese huishe message rayamba abasarzamba hujuha utra wale kalbo shila mjombao garombo Mwenyezi Mungu ya ukaya mjombangu joelewa ya rejeze mrumshahe noana haukaya horejeze mrumshahe noana sukakabo yombi na rejeze mzazahu wanahe haukatujwe desizo ye mzazahu wanahe jorenga ukaya definitive katsumanza haungumanzo shaduamba alhamdulillah Mwenyezi Mungu na jailie mwana mshatu woi yamnike hikma ye famia he wamsami emrumsha mjomba ya msami haukaya we mjomba de ya kakalbosh de ulokalbosh ya kanza ya menye ya dola ya hene mrumshahe haswabudi mwana mshwa chapeau ma soeur longue vie à toi Mwenyezi Mungu jo uhifadhi ya uhafadhi rimambie mjomba woi garambie mjomba woi ikahusubuti hufanya research za umta wanze umderange ngojwe helelea yeka usubuti wanze unjie umta ngarjo hafishe wallahi ngarjo hafishe laisse-la tranquille utimtahe utimpare ba utimjomba we shetani we nuhusi gawenezo adhumania atuka katsujuza kaorendea hombana ukimwana mshika jarambia nrongo kajarambia hama Grace kajarambia wafanya kajarambia ngo hamadizo shadu hambia bo mjomba arrêtez parce que quand ose wanzo fanya recherche mtsa tu vas regretter watukufu ekanga bojoka upara ya onese fikra osome mwana mshewoi et décision ifanya 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 yekangabo wanzo ya pare ya onese ye jitihadi ya mwana mshewoi izo yafanya badala ya message rayamba juzi izo yafanya ya juhayata wa mjomba même pas 2 jours il a des dimanches de la rongoa leo mardi et mwana mshatu hata wajana Mwenyezi Mungu
gujombarikisha Mwenyezi Mungu yamnike hikma na mvu nasiha yambule mrume waziona maji insha Allah. Rambe neza saya zahusu imna manawoi nano wazazi makawbidi wanahanyu mdu wavukisha haraka haukaya hoa beho komori yuho wallahi kauti hamada hunu gomromba ruhu lingo hunu doktora hongalia sha ekaye shongaye mananja fikirambi mzaze ngofahamu hauka kutushida wafanya tu hata warange mwanaho hawa hunre mwanaho eke mwana henda ukazarabu mwana ekaka jatimizi age izu ya kohamba wallahi izo desko kubaliwa no wana la plupart yao warendea mazetwani yojo kanza pare ngujo para ili hau participa na makalima waili warar ya unese otukivu ay makalima rambaban da kazi tinyangu hauka wazazatu dwa sufreo wanashatu dwa sufreo nana owajombatu dwa sufreo nana mazababi dwa sufreo garjuambe makalimanu haswabu ya Mwenyezi Mungu nezi change hasibabu ya Mwenyezi Mungu hauka haini zorambao wa Mwenyezi Mungu darnike taufiki ne kudra rizambe yarinike jawabu karnao hayaba nurivumbwe fami rivumbwe zina ripatse mru aibu wenju hamba tiramu do avumbua baidu wakati jo change ngawene hanywaho gamine hanyohangu hamba wewe kamwazo wavumbue mimi osonu mangu ngami haruma upande wa sitara na miga muamini kemu nyuko change mwanadamu Mungu ngari zambao nezijo change hata mpaka leo Mwenyezi Mungu na hifadhi wazazi hatu ya hifadhi wanasho hatu hani uyensharuma situation ilon zero ulona mwana mnamboshe hitwa ya unresolisio ili ya jwa ujivukisha vukishe mwana ya mtowe hunu yende ya galere mbabi haukaya hula kautisa wana hunu upande wa he liberté hata mpaka de yabo boum longue vie à vous mes sœurs Mwenyezi Mungu ujuru tukuza mtukuzeni mrisamihi ekaitso kangasina bahanu ranjianai haukaya kena utsonga ukaya makalima ramba pia ramba makalima mema saspuru kanaba makalima ya tsomema yode mena tsao samata mpaka de yabo boum longue vie à vous, Inch'Allah.